sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsul anta badrul anta nurul fawqa nuri anta isru wa wali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arus al-habiqaini ya mu'ayya ya mu'ayya ya ibadillataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mustajibun da'wati rabbi irhamna jami'an bijami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Muhammad tadiri sururi Ahmadul Habib Muhammad sahibul wajhul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم احفظ حول احوالك اليمين بجودك وكرامك حول احوالك الاول وبارك لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركتك وبشر شوال. اللهم يا فاضل المعصومين استجب دعاءنا وعن علينا هذا شر السن بعد السن وعقبت بعد الحوار. وبارك لنا جماعه surau Hidayah dan keluarga orang tua Allah iman wa telah bersama-sama saya khususnya lah dan juga ahli jawatan kuasa untuk kebaikan surau ini yang khusus. Dan ini ialah bentuk bagi surau Hidayah untuk sambutan hari raya lah. Umurnya sudah 70 tahun. Ya. Itu bermula daripada tahun 56 tahun. Kemudian pada tahun 1997 arwah Ibu Babu meninggal dunia, iaitu 28 Februari 1997 meninggal dunia. Dan saya telah dilantik untuk menjadi pengurusi pada April 1998. Sebenarnya lebih kurang tugas saya bekerja dengan kerajaan dah terlalu lama tu. Jadi tengok kamu muka yang cantik-cantik sikit macam saya ni. Dan saya rasa sudah tentulah selama bila ya.